disebut juga kain adalah untuk mengingatkan kembali ngais Pak Haji Bu Haji oke ku samping gubrakna kalam dunya dipapalkan ku samping ku sajada itu ku alketip ke urang komo ku almari mah ke urang bakal dijajak ngedukeun ka kubur oke ku samping seueur bisa pangeling-eling aya oge nyaeta aya cengkir gading anu aya gambar dua wayang Kamajaya jeung Kamarati mudah-mudahan cekolot baheula lamun anu di takona dipesekna eta dibelahna kalapa teh kabeneran gambar wayang cengkir gading anu aya gambar wayang lalaki insyaallah katurunan teh lalaki namun anu awewe insya Allah awewe tapi awewe yang lalaki sama saja putra dan putri atau cucu putra putri insya Allah putra dan putri yang soleh dan soleha amin ya aya oge cenah ayakan pan aya paribasa ulah mengpekan banget kusawei ulah carang badan ayakan ulah nuduhkan jauh lah jawang kanu anggang gerak talungtik dari pikiwari dan mau jauh dina diri kudu inget ka Gusti ayo oke no kita no teh lambang bibit bebet jeung bobot mudah-mudahan bibit nanti bibit ungu amin jika kuring bibit loba rangga hutang we raya aya kembang filosofina kembang teh kita kembang teh loba kahayang mudah-mudahan kahayangna cing duluran baca cing nepikeun ka katampina ka petik hasilna ka ala buahna oke kembang teh nyeungitan mudah-mudahan katurunan teh cing jadikeun mawa nyeungitan ka keluargana membawa nama baik kedua orang tuanya keluarga besarnya amin ya rabbal alamin aya deui Cep Agung naon eta aya artos di lebetna kita diaurkeun lah artos teh aya uang ada uang alhamdulillah Pak Haji Nanang tos nyiapkeun 4,2 M naon M na teh ember tak insyaallah kita ieu teh naon istilahna teh ulah aya tunggu sirangan catang subahan ieu teh kaul mudah-mudahan gubrana ka alam dunya gubrana ka alam dunya teh dibarengan ku rezeki anu barokah amin ya rabbal ulah poho 2,5% pasihkeun yatim piatu ulah ka kuring itu pananang oke bakal disiraman ku 7 rumpi 7 kembang oke cai anu parantos doakeun ku ibu-ibu pangawasan oke cai 7 sumur yang harus sumber 7 mata air mudah-mudahan nyerap dina api sabari sumarabah kata bayah aya kendi teh kendi teh anu eusina cai suci Pak Haji sareng Bu Haji ayahanda dan ibu tekenat masihan doa tekenat amanah jangan lupa sholat yang lima waktu jangan ditinggalkan terlebih dahulu ambillah air wudu untuk menenangkan untuk menyucikan karena air suci ini insya Allah membawa kebersihan insya Allah lancar di dalam persalinan ananda nanti amin ya rabbal alamin kan urang teu dihaneuleum sieun cak urang tuna dihanjuang siang mangga diantawisna di doaan heula ku ibu paraji baheula paraji parantos aya eta alhamdulillah mah nyuhunkeun di doaan heula jiat pangdoana di ibu paraji baheula macan aya bidan paraji isin kuring kieu mawa ancor baheula kitu nya hujan-hujan jangan paraji nya kitu nya parajina dulu eta para hadirin mangga ibu mangga cita-cita Pak Agung teh budak ayeuna mah jarang cita-cita ditaros kamu katanya nanti udah gede pengen jadi apa pengen jadi paraji katanya gitu udah aya namanya mohon ya gitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu sadayana urang doakeun nyaeta ibu nu hamil nya mudah-mudahan nyaeta lancarkeun nyaeta hamilna disehatkeun baina ibu hamilna nya punya mudah-mudahan
dibabarkeun nasi gampil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadina badina tasulihah ala hadrati habibina wa syafiina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rabbana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan amin hamdan syakirin hamdan lima huwa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubarikuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al sil sababa maqaranahu hadiatan ila arwahi ahlul kubur sahibul maqsud. Allah nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibah wa su'il khatimah. Allah nas'aluka an tusabita imanana wa islamana wa an tarfa humumana wa humumana wa qurubana wa an tuhasila maqasidana wa an taqdiya biyunana wa an tuyasira numurana min umuri dunya wa din wa an tahtimalana bi husnil khatimah. Allah nas'aluka salamatan alaina fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan mautal maut. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nganuhunkeun ka Ibu Paraji Sakti dukun anu lepus urah anu parantos ngadoakeun ka ieu calon ibu. Iya. Ya. Mangga salajengna kamu Ibu terlebih dahulu untuk memberikan siraman kepada kainnya dibungkus. Iya, kainnya terlebih dahulu. Ya, Ibu boleh agak mundur sedikit. Ini kain pertama melambangkan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan iman jeung takwa tetap tergenang teumun kalinuan teu kedah kaanginan teu bela kabeh istiqomah jejeg panceg. Ya, silakan. Dari samping sebelah kiri. Iya. Samping sebelah kiri, boleh atau sebelah kanan, samping putrinya Ibu. Ya. Iya. Biar Lihat di kameramen. gitu. Diawali dengan Bismillah, Bu. Bismillah dulu. Iya, dari atas dulu, dari ubun-ubun terlebih dahulu. Iya. Tungtung rambut gibas dampal nyeruk dina angen ngajentul dengan jantung saparepah dina bayang. Serahkan untuk kepada tangan kanannya boleh Bu. Iya, tangannya. Iya, suami tercinta mendampingi istri terkasih. Iya. Aing belut ya. Iya, ayah belut. Mudah-mudahan lancar. Nggak apa-apa sayang. Iya. Udah jinak kok belutnya. Iya, Sampai goyang dan karena belutnya, Bu. Iya. Terlebih ke atas. Iya, oke. Iya, air yang mengalir mudah-mudahan menyajikan kesucian, menjadikan dingin mudah-mudahan. Iya, sama Alhamdulillah, saja bangga sudah Ibu cukup. Iya. Masih dipegangin angin ya. Masih dipegangin Kainnya oleh bukan suami digantikan. terkasih.
Oke. Saling mama saling ya. Saling sama mama. Terima kasih mama doanya ya. Oke. Serta di belakang aja gitu. Selanjutnya ayahanda tercinta. Ayah mana? Iya. Ayah Fridi. Iya. Siapa bang? Iya. Iya, silakan bapak. Kayaknya diganti kembali. Ya, mudah-mudahan hari yang berganti hari dari Senin hingga Minggu itu hanya nama hari aja. Perjalanan hidup dalam setiap hari di sini dengan Sama hidup belajar. tentunya dengan itikat dan lampah penuh hati. Amin. Ya, silakan masih di Bunda Ibu Hajat ini, silakan. Curulung cai dimanggung di awak-awak cai gunung bisi yang perunggilan jantung sebaru dina hati sama baru masih hari Tiga kali ujung. pada belut lepas. Tetenya siun karena belut cenah. Wah, si tetenya katanya takut sama belut. Masa takut karena belut hari belut. Masa takutnya? Belut apa ngegel? Keningan itu jadi belut. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saling dulu ya. Ya, ciuman Bunda tercinta, kata terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Haji Nanakir apa calon putu anu bungaran diganti dari ku samping anu kaopat. Mudah-mudahan anu samping kaopat tina amarah lamas Sawiyah ya insya Allah ya tina jalan nafsu anu batang aduh nafsu nacing bisa dipotong tapi nanti Amin. bikin bikinan ku amal jeung soleh pamutangan ilim kana kawasan tujuh anak cipingan kana kehidupan menjadikan ibu jenderal. Alhamdulillah. Masih aya kene Ayah keneh monggo. eyang Kalima ayeuna kalima. Eyang maka eyang. Sok silakan di sini. Yang pilih 10. Iya. Kalapa bisa aja gambarnya golek. Mana? Kalapa. samping anu kalimat dina mardia mudah-mudahan ieu calon kebak baik kecil jantan jariah anu berguna bagi bangsa usaha agama anu berbakti ka ibu jeung sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Digentos deui ku lapisan anu kagenep
lapisan kain anu kagenep eyang bapak Momar. Mudah-mudahan lapisan anu kagenep teh insyaallah tidak bagian menjadikan rohiyah berkatan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berbakti itu untuk lahir ke alam dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Jian pambuka jampe pamake doa tina janten sepuh si janten pamperhate pangepes hate dedeh anake doa tina janten sepuh ayah hiji deui lapisan kain anu kayu eyang alhamdulillah ibu berdoa yang tersebut jembar najiat bakutnya Itu saya tahu terakhir di angkong kayak di lepetan itu bodas lupa lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya dulu ibu cium tangan dulu mereka mana adalah cium dulu cipika-cipiki nah eta mohon doa. Maka ibu para ciputan tadi ya terakhir ya yang ini dicoba dulu. Nengnya berdiri, neng berdiri. Sebentar ya. Iya. Ayat naon deui? Sudah ini belutnya sini Nah sini udah. Iya. Udah dapat menang loba belum? Kayak 2,5 kilo. Nah itu. Iya. Nah. Kade mudah-mudahan dibuka sur langsar pan aya paribasa belut sisit sabadarat kapirarai siang wengi tak geningan cing langsar lungsur jeung lancar mudah-mudahan ini luran bagian salawasnya mak paraji oge ngasukeun naon endog cenah lampang tina tete bismillahirrahmanirrahim siap tahan dulu tahan sok ulang gubrageun ka alam alhamdulillah pupus kacem aku pupus mudah-mudahan lancar pupus mah pupus aya kenapa sekali deh bos aya apa tah ieu kalapa heula sok dilebetkeun kalapa di sini sebentar kalapa tapi disebut nanti cengkir gading teh bakal mudah-mudahan dina kalapa anu sarwa oge serba sok dina kalapa tina cairna di bawah aja iya tah di situ aja itu oke pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim awas kena kaki pelan-pelan sok geser alhamdulillah apa-apa sok diambil dikadek lamun cenah lamun miring ada ya siapa cenah mah laki awas laki-laki boleh dulu nanti diabadikan oh iya awalnya dibuang siap ya dibabit kabul Sekaligus apapun dulu sedikit enggak suka sana enggak sok pelan-pelan lagi akhirnya pada hesi mau bisa mulai kalapa ada baheula hari panjenengan mah pinter mulai kalapana ya ya apa kudu sekaligus iya tahan sok apa-apa iya awewe yang masa laki sudah tunggu di sini sekali lagi laki laki iya siap
So sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. So udah sok belah deh. Nah, belah lagi. Sekali lagi. Dites dulu. Ya, jangan ngesep. Iya. Awas mundur nanti kalau tak awas. Alhamdulillah. Punya bener pas ya mawon. Mau cewek mau cowok apa aja penting selamat orang saudaranya. Amin alhamdulillah. Atas mangga Maji sok ibu sok sudah di samping mendampingi di sana nanti pegang kaki. Sok ibu ibakan sekali ibu. Iya. Belum tuh mulai tapi. Kucuran cair, kucuran. Alhamdulillah. Kucuran cair, tembang. Aturan aki, aturan. Aturan wilujeng tebang. Hitung-hitung langgonan. Alhamdulillah. Aliran saja gampang. Ya kata dua tangan pegang itu murah teteh berduduk teh nggak apa-apa filosofi aja simbolis aja berduduk sok Awas gampang. Ciciren anu jadi ciri jadi pasti. Hei, gerak tegerkeun ku anjeun tekadkeun ku anjeun. Gerak susuci gerak babakti ka Gusti Maha Suci insyaallah. Binake kumangdranya uratna jabang balika lampunya pasihan kelancaran. Silakan berwudu saya. Filmnya habis. Lemon bangsa negeri hangga bilangan berumur dan kenapsu pemakasih satu. mana ibu rujakna di mana rujakna lah jurok ibu rujakna lah sana lah punten ya udah ibu lagi di tanah lagi sana Benteng ayah rujak pada ngicalan rujak ya sama teteh nanya pada ngabagi-bagi ke rujak sakana bro nah mohon rasa kurang iya rujak teh urang tinggal hasil gawe urang canggih hidup kubu pebarengan antara dua insan hamba Allah teh hasil teuing teu cenah ngasin naon cenah biasa nama ngasih amun amis biasa nama mudah-mudahan manis selalu insya Allah. Amin. Calon jabang bayinya nanti surah seri amis budi parahmai beatudi perehan sok disuhun sama AA didampingi sama AA sok bagikan ke keluarga dagangkeun sok teteh nyuhun teh punten teteh sareng AA nah nyoba disuhun ibu-ibu mangga nah sok jualan rujak yo rujak sok mangga bagi ke ayah ngasih ya nah ayah ngasih ya iya rujak bagi sok bagi nama dua pak sok bagiin alhamdulillah gerak awosan iya rujak eta rujak lah abis nama nan segedi eta caropian aku sadayana ambi copian eta cobaan iya sok bagiin harus habis semua kasih bagiin harus habis semua sok bagiin neng mangga eta gerok tampi ieu sadayana rujak eta alhamdulillah malam panjang bapak ya ayah manuk